ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои ютуб канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафарои хонахар, заминхар, квартирахар, мошинхар. имрӯз 7 апрели соли 2025 сол шумо дар канали ютуби Саудо ТВ қарор доред. бо 10 дона хонаи фурӯши арзон дар хизмати шумо ҳастем. дӯстони азиз, наворои моро то охир тамошо кунед. барои реклама ҳатман ва ҳатман муроҷиат бикунед. агар шумо замин, мошин, хона, квартира, ягон техника, аппарати фурӯшӣ бошен ва хоҳем ки дар кӯтоҳтарин муддат дар фурӯш дар реклама гузорен, дар WhatsApp рақамҳои ахири 9997 суратоша ҳамроҳи маълумотош видеош роӣ кунен. наворҳои баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем фурӯхта битем. ба хотири пешрафти канали ютуби Саудо ТВ номер 1 навор даҳози лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен, зангулара дар висе монен. вақти навор кардам хонаҳои арзон мондум, SMS шумода меро бача азиз. диққата бихонед, навора тамошо кунед бача азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. салому алайкум дӯстони азиз, ба маълумоти шумо боз як чизи дигар мерасонам. касида ки проверка дар кор боша, мисол проверкаи документ, проверка залоти корона, проверкае ки мақсад депорт ҳаст нест, чанд соат депортатсия карда накарда. дар ҳамин соҳа ҳамин ака мақсад стажи кори бисёр дора. рақамошам мондагим, метавонед ки маълумотои бештар шайхаш бипурсем. +7 993 537 07 37 бардоро WhatsApp ва ҳам дастаи расид дора. марҳамат, ака да занг бизанед, муроҷиат кунед, иншоалло ки кортона буд мекуна. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. тамошо кунед ака. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Фархор, мардуми сарбаланди Фархор, ҷамоати Зафар, деҳаи Каракчида қарор дорад. 3 дар хона, нигоҳ кунед ҳамин ҳолат. 7 сотиқ замин, хона бо кирпичи пухта сохта шуда, сохтмони нотамом, калидор, веранд, баня, подвал, кладовка, аловхона, баня, оғилхона дорад. свет дора. хонара 2024 сол сохтанд, порсол. хона бо хишти пухта сохта шудагӣ. хоб наздикиштам мактаб ва дигаро ҳастанд. маълумоти пурразанг занед. нарх 300 000 сомон бо арзон мешавад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. абача хона рабӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Бандар. мардум ҳама зиндагӣ дорад. ин нархда фикр мекунем хеле хона намеёвен. фақат аз канали Саудо ТВ ёфта мешавад хеле нархора. ноҳияи Хуросон, деҳаи Бандар, ҷамоати Қизирқалъа. 2 хона, 1 калидор, 6 сотиқ замин. ҳамин ҳолат абача 40 000 сомониш мегаи. дар 40 000 сомон ҳамира метонен ҳозир занг бизанен, бигӯен ки ака номерота аз канали Саудо ТВ тамошо кардам, гирифтам. мактабаш 10 минута раҳай, масҷидаш уқадур нестай мега. просто природаи зур, ҳавои тоза. 40 000 сомонӣ. маълумоти бештар дар рақамҳои дастии WhatsApp мегзорем. аз номи канали мо занг занед. лайкора ба хотир ҳам ки хонаҳои арзон биҷиқен, подписатсия кунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. ҳамин хонара тамошо кунем, бовар дорем ки маъқултон мешавад, мегиренаш. тамошо куненда. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дустмурод Алибобо. 6 хона, 6 сотиқ замин. нархи зур. рақамҳои дастӣ WhatsApp-шо мегзорем. аз номи канали Саудо ТВ занг мезанед. адресора гӯш кунед бача азиз. адресора бо диққат гӯш кунед ки Саудо ТВ чӣ мега оиди хона. об шишаш дар хона ҳай.
واد خونش 4 به 3.5. گوش کسین. واد خونه دیگری 5 به 3. واد تای دیگه باشه 7.5 به 3. گوش کسین. داکومنتوش تخ پاسپورت سرتیفیکات داره. قانون و قاعدهش قطعی با گارانتی شای. همی زنگ بزن بیا بگیرش. تمام. مکتب نزدیک، مغازه نزدیک، مسجد نزدیک، اوبسویتش هستی. خونه فقط شکتور کردگی چی خیلی میبینین هم خیلی حالت قویدوی منتاج کردگی سویت موندگی. خب 3 تیرزه بیرونی چسبندگی نیست، 3 دری درونه گلاونی چسبندگی ای، یک خلاص یک کمنت دیگه هم سوز کردگی الیشی با ماشینی اوپل استراجی، اوپل زفیرا، مرسدس، سچکا مارکوش. فقط آدمای خریداری کانکریت میکاگیا زنگ بزنین انشالله با معامله میشه. از نومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی. دوستان عزیز، نرخ خونه 190,000 سومونک. در 190,000 هم خیلی جای آبادی بهترین ده خانه میتونین بخرین. وقتی ما نوار میکنیم بچه عزیز، نوار قدر کنین. با لایکو، با پادپیساتسا، با پدلیتسا قدردانی کنین، خرسان میشین. میگذاریم با 4مین خانه فروشی. هر یک خانه های روی میکنن میدونن که سعودو میشه واقعی. خانه فروشی نزد حولگی با روی کردن که در شهر حصار. همین هر روزه نوارای ما را تماشا کردن بگیرین، فقط با ویدیو روی میکنن میدونین. خانه فروشی نزد حولگی در حصار بستانی، دهه ارتبوزی گنجریز. اوبسویت هم داره. 4 خانه پلوس 5 سوتیق زمین. حولی ستیاشکا اوه نگاه کنین. اگر رو تبینین 4 طرف پشتی محکم کردگی، دروازه چسبندگی، خانه همی حالت کردگی. برادر عزیز، 4 خانه خب 3 تا ریمونت دار، 1 تاش به ریمونت. اوبسویت داره. مکتب 100 متر دورای میگه، مقصد 100 متر. بنگاه تیبی پیشی خانه دا میگه هسته. شهر حصار، شهرکی شرارت، دهه ارتبوز گنجریز. نرخ 260,000 سومانی. باز ارزان میشوه. کدومی که میخره مرامت از نومی کانالی ما زنگ زنین. وقتی من نوار کردم بچه عزیز زنگ که زدم بگین که از کانالی سعودو تیوی گرفتن. تمام. میگذاریم با 5مین خانه فروشی نوار کردگی. بچه دروازه را بی. خانه فروشی هسته که یک حجره های نکی 12 سوتیق زمین داره. حیات نوی ناحیه خراسان. خانه 12 سوتیقه بخشش 3 خانگه، 3 خانه انجام خانه، دگدان خانه داره. اوغیل خانه برداشتگی بکریشه. خب شرایطش سوزای دهه حیات نوی ناحیه خراسان. خانه همی حالت برای زندگی کردن تیاره که میخری و میاری چیز چورت و زندگی را سر میکنی. 1 تنون میکنی و 280,000 سومانی میگه سعودو میشه. با کسانی که خریداری کانکریت نه زنگ زنین. وقتی خانه روی میکنین بچه عزیز ادرسش پر روی کنین، حرکت کنین، ویدیو نوار کده روی کنین با بهتر میشه. چه صورتی قاق. میگذاریم با 6مین خانه فروشی امروزمون. هسته بچکایی که از تریتوری کراتگینسکی خانه خرای. هم خیلی آدم باشه اگر این نوار برای همه آدم های. خانه فروشی نزدی حولگی ای. 4 کمنته 6 سوتیق زمین مساحت به نهایت کلان با همین خیلی کریپیچ برداشتگی. خانه دوشنبه کراتگینسکی 6 سوتیقه 4 در خانگه به پدوال. آب داره، سویت داره. خب خانه در کراتگینسکی معلومات بیشتر شه خداتون از رقمای واتساپ 62 69 هازی زنگ بزنین بگیرین شه. نرخ خانه 300,000 سومونک. 300,000 سومون دا میگیرین، کمتر از خود میکنین میشوه 350 380,000 زندگی را سر میکنین. لایک رو امونین، پابرست که پادپیسات سکنین، چیزی در کارای نویسین، فقط کامنتر ده مو در کامنترش مو لایک رو میمونیم نوار میکنیم. میگذاریم با 7مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی هسته که 2 کمنته کوارتیره هسته که
дар чорум этажай 62 метри квадратӣ бача. Нигоҳ кунед, 62 квадратаи дукомнатаи ремондори зурай. Анаира метавонед бихаред 268 000 сомонӣ. нигоҳ кунед, нарха дам бигирем бачаҳо азиз. просто хона тайёракай, ду хонага бо тамоми чизу чораш буфурӯхта мешавад астай. хуб наздикиша бозор ҳастай, садик, мактаб, литсей туркӣ ҳастай, клиника ҳастай. хуб хулас неки адресош шаҳри Турсунзода, 5 микрорайони Регари Пешина, нарх 268 000 сомонӣ. дар 268 000 мефурӯшаш, касе мегира марамад. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. мо квартира ҳам навор мекунем, хона ҳам навор мекунем, замин ҳам навор мекунем. квартираи фурӯшӣ яккомната квартира дар 4 этаж 30 метри квадратияй. нигоҳ кунед, анаира 240 000 мега. ин квартира 240 000 арзиш дора, касе мехара ошишава. ҳами баъзе нафарҳое ҳастанд ки навора тамошо накарда аввали видеода барои реклама мондагӣ, мега ака хонаҳои фурӯшӣ надорӣ? ҳамин навораи моро дӯстон сабр кард тамошо кунем. чизе ки навор мекунем, рақамҳои соҳибмулкшам мегзорем, баъд худошона занг занен. ин квартира 240 000 дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷандаи. хуб рақамҳои дастишам мегзорем, худотон боз занг мезанем, маълумоти бештаршам мегирем бачаҳо азиз. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. ҳанабоз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ птитса фабрикада қарор дорад. бародари азиз, ами домда қарор дорад. дукомнатаи 41 квадратный метра дар 8 этаж, Душанбе птитса фабрика. нархи арзон, техпаспорт дорад, об, свет ва канализатсия плюс ҳам дорад. неки срочнаи дар наздикиш мактаб, медколлеҷ, техпаспорт ҳастае. хуб хулоса ҷои чоткаҳай, ҷои ободае. касе мехара ошашава 225 000 сомонак. дар 225 000 сомонӣ савдо карда мешавад. хеле нагуфтанд алиш мешава, намешава, кредит мешава, намешава. ҳечи қайд накардем. худотон бо маълумоти пураша ватсапшона мегзорем, занг занед. дукомнатай 8 этаж 41 квадратай 225 000 сомонӣ ҳай. нами домда қарор дорад бародари азиз. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин здани қарор дорад бародари азиз. як комната квартира дар 3 этаж 24 квадратный метр. нигоҳ куненда камтурук масоатшон камтаракай, неки нархошон арзонтаракай чем дига хонаҳо. душанбе ноҳияи Шоҳмансур хона дар 7 километр. хуб назди лаби роҳи Калонда қарор доштааст. 3 этаж ноҳияи Шоҳмансур 7 километр 260 000 сомон нархаш. касе мехара каму беш иншоалло муомила дора. хона барои зиндагӣ тапа тайёракай. дӯстони азиз, навори ма тамом мешава. иншоалло як 30 сония пас тамом мешава. лайкора фақат бимонед, чизе боша роӣ кунед. мо ҳаракат мекунем ки дар YouTube, TikTok, Instagram реклама кунем, дар кӯтоҳтарин муддат безпасрединг савдо кунем. дар души дастгирӣ шава, лайк, подписатсия, зинда бошед. рамат ки моро тамошо мекунед азиз.